Tareki 22 ule muthenya wa mai thiini wa thi mambura ma bururi matafaneirio thukuru-ini wa Tigithi gicigo-ini kia Laikipia ya irathiro magitelefone minister wa mai Eric Mugaa. Hindi ya mihang'o ino minister uyu ni atongoretie kuruguria itena ria keri ria tabarira ya mai ya Tigithi Humuka iria irakinyanirio ni ruhonge rwa mai rwa Tana. What you have started today is sustainable water for the people of Humuka and Tigithi. And if you go ahead and now do water harvesting to preserve every drop of water, we shall be saving our mountains, we shall be saving our rivers, and we shall be saving life. As we are not waiting for 2030, tunataka by 2027 hakuna mtu yeyote wetu wa Laikipia atakuwa anatembea zaidi ya kilomita 2 ati anaenda kutafuta maji ya kunywa. Fata munene wa kumenyerera mai ni umwe wa maundu maria mekireirwo igongona-ini riri kuona uyu ni utonga munene uria uri hatikaine kumana na ugaruruku wa riera. Hata mahali tuko ukiangalia unakuta kwamba this also is an arid area, haina maji ya kutosha, na sana tunapigania kwa sababu ya rasilimali ya maji, kwa sababu ndio inaleta chakula na pia ndio inaleta nyasi. Mwaka-ini uyu muthenya uyu wa mai wekireire uhoro wa barafu iria ikoragwo irima-ini ta kiria kia Mount Kenya na fata wa kumemenyerera kuona giki ni kihumo kinene muno kia mai matheru na iri ugwati-ini wa guthira miaka-ini 15 iroka kumana na ugaruruku wa riera. In Africa there are 3 mountains, kuna milima 3 ambayo iko na ile glacier. Kuna Mount Kenya na Mount Rwenzori, si ndio? So this year the world, as we celebrate the World Water Day, tuna celebrate preservation of what? Glaciers. Minister wa mai ni ahinyiriire wirutiri wa thirikari hari gutambiria Kenya mai kundu gutiganitie akiuga itanya riao ni gukinyira micii 200,000 oro mwaka. So continue to contribute towards achievement of our collective responsibility of conserving water resources and environment for future generations. Imwe cia njira iria thirikari itanyite kuhuthira gukinyiria andu mai ni hamwe na kwenja ndobori na kuheana matangi ma gutega na kuiga mai ma mbura. Ngiribotera Inooro TV ritwa rĩakwa ni Wangui wa Mwangi. Shirungu